Bueno, arratsaldeon. Gaurko plenoa dela ezoizkoa da. Eta gaizek zeintzu diren, badanoak igu, ezta? Da, eureko plenoko, ekaineko plenokoak eta aprobetie. Eta gero bai aurrekontu, eta tartin hori plan finanziero hori. Bueno, betiko lezengo dugu. 2015ko ekainaren 25ko batzarrari dagokion akta onartzea. Nik nire aldetik esatea akats bat zuzentzeko 17. orrialdean, lehenengo parrafoan, langileria ogasuna eta kontuen eta ondarearena eta barne araubiderako zinegotzi karguan dedikazio osoz jarduteko baimena emotea esaten denean, edo esaten den lekuen, gehitu behar jakola baita be, hezkuntza, eriak eta sokak eta lumoko ordezkaria. Horixe bat. Gehitu hori. Beste ezer ez badago esateko, onartutzat emoten da akta hau. Bigarren puntua, 2014ko aurrekontuaren kitapena dela eta Gernika Lumoko udalaren ekonomi eta finantza planaren onarpena bidezkoa bada. Proposamena da Gernika Lumoko udalaren ekonomi eta finantza plana onartzea, lehenengo erazkinean agertzen dana, eta udal kontu hartzailetzari eta Bizkaiko Foru Aldundiko finantza babesa ematen duen organoari akordu honen berri emotea. Hori da erabaki proposamena. Bueno, según la norma de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales, se incumple la regla de gasto en la liquidación del 2014. Sin embargo, en la liquidación prevista para el ejercicio 2015, esa situación desaparece, se corrige, dando así cumplimiento a lo que establece la norma. Lo que ocurrió fue que hubo unas inversiones adjudicadas en el 2013 que se acabaron de ejecutar en el 2014. Fueron la pasarela de Urbieta, la urbanización de San Bartolomé, la excavación para la descontaminación de las tierras de Astra y la fase 1 del Bidegorri. Por lo tanto, aunque se adjudicaron en el 2013, aparece como inversiones del 2014 y eso hace que el gasto del 2014 supere en más de un 1,5% el gasto del 2013, el límite que fija la regla de gasto. Pero bueno, como he dicho, no es ningún problema, es un mero trámite, ya que en la liquidación prevista del ejercicio 2015 eso se corrige. Nio que zerbadeko esateko? Ezi bosketara joango gara. Proposamen honen aldekoak hau batez onartzen. Hirugarren puntua da 2015ko Gernika Lumoko udaleko eta bere erakunde autonomoetako aurrekontu orokorraren hasierako onarpena, bidezkoa bada. Eta proposamena da 2015ko ekitaldirako aurrekontu orokorra onartzea. Bigarrena, Bizkaiko aldizkari ofizialean jarritako iragarkiaren bidez, espediente hau 15 eguneko epean jendaurrera erakusgai jartzea. Eta behin betiko onartutzat emotea, aipatutako epean, erreklamaziorik aurkezten ez bada. Hori da proposamena. Udalaren aurrekontua 2015ko ekitaldia. El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2015 ha sido elaborado partiendo de la información que nos han facilitado los responsables de cada área. Para facilitarles esa labor, ha estado a su disposición la información sobre la ejecución del presupuesto anterior y los ingresos estimados para el presente ejercicio. 2015 ekitaldiko aurrekontu orokorra ondorengo aurrekontuak osatzen dabe.
Lehenengo lanbide hastapenerako zentroa. 590.253,34 euro, igez baino 7,38 gehiago. Bigarren, kulturetxie. 1.232.100,52 euro. Igeztik 2,85 igo da. Hirugarren, kirol patronatua. 1.072.392,09 euro. 6,89 igo da. Laugarren, udal euskaltegize, 453.372,62 euro. Hau da, igez baino 4,14 gehiago. Eta bosgarren, udal aurrekontue. Udalaren aurrekontue, 17.391.691,88 eurokoa da. Beraz, igezkoa baino, 978.540,53 euro gehiago, da hori da 5,82 gehiago. Sarreren aldetik, diru sarreren prebisioak edo aurreikuspenak, estimazioak, kapituluz kapitulo honi zetien. Lehenengo kapituloa, zuzeneko zergak. Kapitulo honetan agertzen die, ondasun higiezineko zerga. Jarduera ekonomikoen gaineko zerga. Trakzio mekanikoko ibilgailuen ganeko zerga. Eta hiriko lurren balio handitzearen ganeko zerga. Guztire, 4.403.255,07 dinot euro. 2014 urtien baino 2,9 gehiago. Bigarren kapituloa, zeharkako zergak. Kapitulo honetan, eraikuntza, instalazio eta obrari buruzko zerga baino ez da agertzen, eta aurreikuspenak 129,81 igo da. Urte honetarako, 484.411,11 euro aurreikusten die. Hirugarren kapituloa, tasak eta beste diru sarrera batzuk. Guztire, 1.864.000 eta 18,23 euro, igez baino 4,02 gitxia. Laugarren kapituloa, transferentzia arruntak. Kapitulo honetan, aurreikusiren zenbatekoa, 10.151.912 eta 19,72 eurokoa da. 2014 urtien baino 6,10 gehiago. Kopuru aldetik, kapitulo honetako partidari garrantzitsuena udalkutxa da, hau da Bizkaiko Foru Aldundik hartzen dugun dirue. Bera da dekogun partiderik handizena eta 10.017.105 eurokoa da. Bosgarren kapituloa, ondarearen diru sarrerak. Kapitulo honetarako aurre ikusten die 61.340,42 euro. Aurreko urteko prebisioa mantentzen da. Hona artekoak ohiko diru sarrerak izan die eta guztire 17.115.000 eta 64,75 eurokoak die, hau da aurre kontu osoaren 98,81. Kapital eragiketak direla eta aurre ikusten diren diru sarrerak hurrengoak die. Seigarren kapituloa, enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de actuaciones urbanísticas. Kapitulo honetan, aurre ikusten die 52.000 eta 56,85 euroko sarrerak, Begoibarrako garajen salmentagatik eta hirigintzako aprobetxamentuak direla eta. Zazpigarren kapituloa, kapitalen transferentziak. Hemen, 104.419,67 euro aurre ikusi dira, igez baino 2,4 gitxia. Zortzigarren kapitulue, finantza aktiboak, hemen, langileri emoneko ordainsari aurrerakinen itzulketak agertzen dire. Zenbatekoa, 30.000 eta 50,71 eurokoa da, igezko bardine. Eta, 9. kapituloa, finantza pasiboak, ez da diru sarrerarik aurre ikusten kapitulo honetan. Beraz, kapital eragiketak direla eta diru sarreren zenbatekoa 406.577,82
€0,13 da, hau da, aurrekontu osoaren 1,19%. Eta gastuen aldetik, eraik eta arruntak direla eta dauzen gastuek, lehenengo kapituluen personal gastuak. En el ejercicio 2015, los gastos de personal ascienden a 4.643.449,13 euros y experimenta un incremento del 4,32% con respecto al 2014. Se debe principalmente a que se han tenido que cubrir diversas bajas del personal. También se han abierto partidas para recoger el programa SAC, que serán provistas cuando se ponga en marcha el mismo. Este capítulo supone un 26,81% del presupuesto del Ayuntamiento. El capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios. En este ejercicio este capítulo disminuye en 2,83% y supone un total de 6.070.747,81 euros. En este capítulo se contemplan, entre otros, la limpieza viaria y recogida de residuos, el alumbrado público, la limpieza y energía eléctrica de escuelas, ayuntamientos y edificios municipales, la oficina de la mujer y drogodependencias, proyectos medioambientales, autobús urbano, etc. Este capítulo supone el 35,05% del presupuesto del Ayuntamiento. Capítulo 3. Gastos financieros. El importe total de este capítulo asciende a 60.948,98 euros, lo cual supone un 0,35% del presupuesto del Ayuntamiento. Capítulo 4 es el de transferencias corrientes. El total de este capítulo asciende a 4.550.780,52 euros, un 5,04% más que en el ejercicio anterior. Supone el 26,27% del presupuesto del Ayuntamiento y recoge las cantidades que el Ayuntamiento entrega a sus organismos autónomos y a otros perceptores con destino a la financiación de operaciones corrientes. Los más importantes son: a la Casa de Cultura 1.491.719,18 euros, un 4,8% más que el año pasado. Al Patronato de Deportes 1.470.742,09 euros, lo que supone un 6,4% más que el año pasado. A Acción Social 692.715,02 euros, a Euskaltegi 196.994,7 euros, un 5,35% más. Al Museo de la Paz 110.000 euros, se mantiene igual. Al CIP 217.258,8 euros, un 0,36% más. Con el capítulo 6, inversiones reales, asciende a 1.652.202,63 euros y supone un 9,54% del presupuesto del Ayuntamiento. Las inversiones más destacables son: urbanización en Santa Lucía, 680.000 euros. Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, 350.000 euros. Renovación del IPAR Celaya en Urbieta, 235.000 euros. Compra de un Gargantúa, 82.000 euros. Inversión en escuelas, 185.000 euros. Urbanización de las calles Domingo Bernaola y Fernando Abaunza, 220.000 euros. Gradas móviles para el Polideportivo de Maloste, 65.000 euros. Bueno, y decir que tanto la urbanización de Santa Lucía como la revisión del Plan General de Ordenación Urbana son partidas con carácter de gasto plurianual. Parte del gasto se asume en el 2015 y otra parte en el 2016. En el capítulo 7, transferencias de capital, no se contempla gasto alguno. En el capítulo 8, activos financieros, son 30.050,61 euros, que suponen un 0,18% del presupuesto y que coincide con la cantidad consignada en el capítulo 8 de ingresos. En el capítulo 9, pasivos financieros, el importe total destinado a este capítulo asciende a 313.452,20 euros y no ha experimentado variación con respecto al año 2014. Este capítulo supone el 1,81% del presupuesto del Ayuntamiento. Bueno, dicho esto, vemos que los ingresos corrientes, capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, suponen 17.115.064,75 euros y los gastos corrientes, capítulos 1, 2, 3 y 4, más los gastos de amortización de deuda, suponen 15.639.378,64 euros, con lo que nos queda un exceso de ingresos corrientes sobre gastos corrientes, es decir, un margen de maniobra de 1.162.233,91 euros. Bueno, pues teniendo en cuenta todo lo anterior
Todo lo anterior y a modo de resumen, el presupuesto general consolidado del Ayuntamiento con sus organismos autónomos para este ejercicio asciende a 19.174.015,68 euros, un 5,92% más que el año pasado. El año pasado ya se invirtió la tendencia a la baja y este año vuelve a aumentar el presupuesto. Y aunque todavía estamos por debajo de los niveles del 2012, pues que espero que sea una buena señal. La situación económico-financiera del Ayuntamiento es buena y seguiremos como hasta ahora, en la misma línea, siendo rigurosos en la ejecución del gasto para cerrar una vez más el ejercicio de forma satisfactoria. Bueno, nik lehenengo galdera tekniko bat gure dut egin, ez dakit horrela dan edo ez dan. Aurrekontu orokorra onartzeko beharrezkoa da erakunde autonomoetako aurrekontuak onartuta egoti edo hemen onartzen dira. Bale, teko hori, kirol patronatoko batzorde bat faltako litzateke egiteko, ze honino aurrekontu definitiboa ez dugu aztertu ahal izen. Hori izan lehenengo eta behin hori jakiteko. Eta, bueno, neuri tokatzeiat geure esesko botoa azaltzea aurrekontu honeri. Eta ez da lehenengo bider, aurrekontuen inguruenik berba egite dutena, ez. Eta urte honetan, azkenengo urtietan berba egin dutenien, normalien egonesa sentitzu izan dut, edo lotxapur bat bai, ez da, ze benetan sinisten ez nabezen prozedurak eta deus egiteko moduak ero aldeko boto batea zanbaitzen ziren, baina saiatzen nintzen zikeran autokritikoa izaten, ez da. Eta ez dakit, urte horretan eta osoko bilkura horretan geugaz kritikoak izan direnak eta neuri pertsonalki interpelatu izan doztienak, ia ze pentsatzen dauen eskera bertzaliak, ze pentsatzen dauen bulik, aurton autokritikoak izango diren edo konformatzen diren aurton zelan egin diren gauzak hori jakin gure neuke akabuen alba da. Ze dinot, berba egin izan dutenien, askotan berba egin izan dut, eskera bertzalean izenien edo sorturen izenien, ez da, eta gaur EH Bilduren izenien egiten du berba, Eusko Alkartasuna, Aralar eta sorturen izenien, eta baita be ez batekoa ez bestekoa diren EH Bilduko jendearen izenien, ez da. Eta benetan erreza da, hauteskunde programa baten eta diskurtzoetan parte hartzia, elkarlana eta gardentasuna eta horrelako berba politik ipintzie, zenerkie da ipintzie horrelako dokumentuetan, ez? Eta zuen dokumentuetan agertzen da, programan adibidez eta irakurringo dut, gardentasunez eta zintzotasunez gobernatuko dugu, erabakiak hartzerakoan herritarren parte hartzea bultzatuz. Gobernu onaren kodea onartu eta herritarren esku jarriko da, hau programan agertzen zen. Eta ekaineko plenoan untxe aprobatu dugu akta, konpromiso hau betetzen dugula erakusteko modurik onena gardentasun irizpideak erabiltzea izango da. Gernikar guztiok jakin dezagun zer egiten den udalean eta zer egiten den denon diruarekin. Herritar guztiekin egingo dugu lan gugandik hasita, udalbatza honetako kide guztietatik hasita alderdikeriari parik. Eta badinot, printzipio horretan sinesten ez bada, azkenean igertzen da, harinak igertzen da, erreza da esatia, baina sinesten ez bada, gero dana bihurtzen da farsa bat edo antzerki bat, ez da. Eta antzerkia izan da, aurrekontuak onartzeko eran dugun prozedura, ez da prozesurik egon, ez da herritarren parte hartzerik inundik ere bermatu. Ez da egon aurkezpen bat, ez da egon galdetegi bat, herritarrek ez dakite zertan gastatuko dan dirue, bizer jakingo dabe. Prensan irakurrita jakingo dabe, bizer edo astelenien. Baina ez aurretik, ez da eztabaidatu eurekaz. Zeke parte hartze prozesuetatik etorritako proiektueri, gainera, bizkarra mondotzagu, parte hartze, 0. Eta geugaz, oposizioagaz, lehenengo batzorde eduki gendun, abuztuaren 11. Abuztuaren 11, aurkeztu jakuzan aurrekontuak. Eta emon izen jakun, bezpera egunera arte, abuztuaren 14 arte, aztertzeko denbora. Eta aste honetan,
jaize paseta gero, beste batzorde bi egin dugu. Bat, geure proposamenak aurkezteko, eta bestea, inongo azalpenik barik, geure proposameneri ezetz esateko 10 minutuko batzordeak izan direz. 10 minutukoak. Eta ez da proiekturen azalpenik emon. Politikarien aldetik monologoa izan da. Geure galderak egiten eta bestiek isilik. Eta gobernuak esango du, baina egin doguz batzordiak, bai, egin doguz. Eta gehiago itxeko eskakizuna egin dozuenien, onartu egin da, bai, baina 10 minututan ventilatzeko. Konteniduripako batzordeak izan dire, eta batzutan ematen du, norberari, balotxa materiako, dieta kobratzie, horrelako batzorde batera joatea gaitik. Eta esango jako, eta teknikariek hor dauz. Behar izan duzuen informazioa lortzeko, teknikarien gana zuzendu, eta bai, eta egin dugu. Eta benetan eskertzen dut, kontu hartzailetzatik, egondan jarrera, emoniakon informazioa kontutan hartute abustun gauzela, eta lehenengo horrekontu direla, eta aldaketa batzuk egon direla legian. Eta tekniko aldetik, eskerrak emon, baina, karo, teknikoek ez dakiz zer gaitik gaztetan dire, diruek gaztetan dire lekuetan. Tekniko gonde gazteta dauzen edo ez dauzen esango dabe. Eta legea ez dugu laurratu, esango da legea bete indugu. Duda barik, lege bete dugu, bai, aurreko urteetan eta hongo urtien, bai. Eske kontu ez da legala, kontu da politikoa. Eta kontu da, batzuentzako aurrekontuek onartzie, ez dela prozesu bat, tramite bat baizik. Eta tramitiekaz egiten da, baliketarinen paseu, tramitie eta gainditu eta oztopoa da, eta kendu oztopo hori. Eta prozesu aldiz da, elkarlanien ikesteko, bata besteri entzuteko eta proposamena trukatzeko, eta holarikik ez da egon. Ez da egon. Eta horretik dinot, ez dala izen aurrekontuek prestatzeko prozesua izen da beste zeusen. Antzerkia, tramitea, nahi dana. Eta agian esango jaku ez, baina hau aurtengo kontu izen da, aurten bereziz izen da. Urrengo urtera egire jarri gaitezan. Bale, jarri gaitezan, eta 2006ko aurrekontuek prestatzen az gaitezan bizartik aurrera gu preskauz, elkarlanerako preskauz, herritarrokaz batera, hori bai, eta herritarrokaz batera, behar dan moduan eztabaidatu, aurkeztu eta erabaki. Zer gastatuko dugu, eta gian hori izango jaku. Baina ez dugu sinisten, ez dugu oinarte, ez dugu sinetxik, eta ez dugu sinestuko. Eta gainera aurrekontu honetan, badau, ez sinisteko moduko evidentziarik. Ez dau, euro bat gehiago, ez da aurre ikusten prozesu parte hartzaileetan, parte hartze prozesuak partidan, ez da aurre ikusten inungo gasturik. 11.000ko ezin zen igezko aurrekontuan agertzen zen kantidadie, eta aurten agertzen dira 3.000 euro. Eta 3.000 euro horrek ez direz aurten gastatzeko, igezko faktura bat ordaintzeko baizik. Osea, parte hartzerako ez da aurre ikusten inungo gasturik. Eta ezetz esan jaku, guk proposatu dugu, 15.000 euroko partida bat, 15.000 euroko kantidade bat sartzea partida horretan. Eta esan jaku ezetz, azalpenik barik, baina ezetz esan jaku. Osea, 2006 be, egoera bardinen egongo gara. Tramitea gainditzeko, alik eta gauzak harinen egiten. Eta hori, prozedurari dagokionez. Eta gero aurrekontuari begira jartzen bagara, gardenak dira kontuak, errez ulertzeko modukoak zertan gastatzen dan, herritarren beharrei eta eskairiei erantzunite jake, ba ez. Eta ez da ere, zuek programan jarritako proiektueri, bez? Gardentasuna edikaziko naz, gardentasuna aurrekontuari dagokie, bai? Eta gastueri be, bai? Eta gastuetan, partida batzutan, partida horrek ez dauz garden azalduta. Adibidez, kaliek eta espaloiak konpontzeko 900.000 euro dauz sartunde. Iaia 1.000.000 euro. Konpondu aldirez, kaliek eta. Baina 9 partida desberdinetan. Kesi aceras, kesi pavimentaciones, kesi tal, kesi kual. Eta hor, ez dakigu zer konponduko da. Badakigu Fernando Agonza konponduko dala, eta ados gauz horregaz, baina beste kaliek ez die zehazten. Eta gero aukerie dau,
derrepente baten beste obratxo bat egiteko, beste konponketa bat egiteko, aurrekontuetan aurrekosi ez dana. Esango ambulatorio aurreko obra hori, edo turismo bulegoko obra hori, kontran gauz, horren obran kontran gauz, ez, alde gauz, herri hobetzen jarraitu behar dugu, prozeduraz gabiz, gardena da, ez esati ezer, da derrepente horrelako obrak agertzea. Eta gero, beste partida baten, gobernu organoen bestelako gastuetan, otros gastos, órganos de gobierno, 2.000 euro, normalen 3.000 euroko partida izaten dago. Eta ze gertatu da aurton? Ze diru hau gastauta dago, ez da aurrekontuan parte bat aurreikusten dana gastatuko dana, ez? Aurrekontutan jarri, gastatu dalako. Alde batetik da goizeko bidaie. Goizeko bidaie 5 urtetan behin gertatzen da, eta korporaziotik bidai ofizial bat behin izaten da. Ados, horregaz. Eztabaidatzeko modukoa da, zenbat joan behar diren, zenbat ez diren joan behar da. Baina gardentasunaz gabiz. Eta zergaitik ez jaku esan, inoiz baino, jente gehiago joan dela, beste pertsona bat joan dela, eta ez jaku esan, faktura eskatu eta behitu dugun arte. Ez da aurretik esan ez aurton beste bat joango da. Joango da, ez da joango, norberan erabakize da. Edo, partida horretatik, beste 2.400 euroko gastu bat hau, kirol talde batek partidu bat jolasteko, egindako bidai bat ordaintzeko diru laguntza emoniako lako. Edo bidai hori ordaindu dalako. Baina hori ez da gobernu organuen gastuetan sartzeko gastu bat. Alde batetik esango dugu ados, ez baduzen ados, edo eztabaidatzeko izango da, kirol talde horreri emon behar jakon diru laguntza edo ez jakon emon behar. Baina, desde luego, holan, ezin jako emon. Zeustantzin emoten deu dela, izkutuen emoten dan paga berezi bat. Eta horren aurrean zepentzako dabe beste kirol taldiek, edo kultur taldiek, edo herritarrek zepentzako dabe. Zelan gobernu organoetatik emoten jako diru laguntza bat, ez tekona eskakizun ofizial bat, hori ez da gardentasuna. Hori ez da malbertsazioa, hori ez da lege haustie, baina ez da gardena. Zetopetako gastu horrek non dauzen, balanak egin behar dire, ez diz ikusten, eta hori da gardentasuna. Eta gobernuak, esango deu, ofendituta, ez dauela ezer eskultatzen. Efectivamente, ez hor da hau, informazio hor da hau. Eta nahi duena esango deu, baina kirol talde bati, dagokion partidatik kanpotik ateratako diru batera, zemoniako diru laguntza bat. Diru laguntza ondo dago, baina holan emoti ez. Eta hori da gardentasuna. Zer gertatzen da gardentasuna, gardentasuna gauza voluntarioa da. Edo gure dozu gardena izen, edo ez dozu gure. Legiek ez zaitu behartzen, baina gardentasuna ezin da aldarrikatu, norbera ez bada gardena. Eta holako gauzak entzun dugu aurreko legislaturatan, eta berriro galdetuko dutzat penu beri, eta zuen ondo ikusten duzu hau. Hau da gobernu onaren kodea, ez da. Eta ja, numeroetan sartu manaz, ze oin arte prozeduraz eta filosofia salitu nazagian, numeroetan. Eta numeroetan sartun de, inbertzioetan zentarratzen bagara, erakusten da, gobernu honek daukon herri eredua. Postala. Postal politian lortu nahi dugu, eta inbertsioak horrela bideratute dauz. Badauz programan inbertsio batzuk gero aurrekontutan agertzen ez direnak. Hau, literala da bebai, bidegorriaren ibilbidea amaituko dugu. Basilekuko prozesu parte hartzailetik datozen irizpide nagusiakaz bat eginda, bla bla bla. Santa Luzian ekipamenduak, zerbitzuak eta aisialdirako guneak jarriko dugu. Barritzeko badabe, aurrekontu honetan ez da horrik ikusten gastu gehiagorik, ez bidegorri amaitzeko, ez da Basilekoaren prozesu parte hartzaileen ataratako lehentasunei erantzuteko. Bidegorriena historikoa da, beti aldarrikatu izan da, danok aldarrikatu dozu, danok aldarrikatu dugu, baina konbentzimendu barik eta lehentasunei zen barik. Eta ojala erratzen da zen, benetan, zeniok bidegorriaren proiektua oso neurea dekot, eta ojala erratzen da zen. Baina ez dut uste, ezer gehiago ikusiko dugunik gorriz pintatute, emetik eta legislatura amaitu arte. Gorriz pintatute dinote. Eta Basilekuarena paradigmatikoa da. Aurreko legislaturan azkenengo plenoetan, 2 plenoetan,
euki gendu zen hemen, parte hartze prozesu horretan parte hartu eban jentie. Eskakizun simple bat egiten. Eta esan jaken, mai gainen itxiko zala, eta ezetz esan jaken. Eta ez dakitan postureoko parte hartze prozesuen alde egotea, hau da, nik aurretik pentsatuta dekotena ondo ateratzen bada ondo, eta ez bada ateratzen, pues aiako idauz. 0 euro dau, pasilekuko plaza konpontzeko. Ez dau euro bat. Eta hori, parte hartze prozesuaren lehenengo ondorioa izen zen. Baina gobernuak, por supuesto, gure dauen egingo du beren aurrekontuekin. Eta Santa Lucia. Santa Lucian, inbertsio bat aurre ikusten da, 600.000 euroko inbertsioa. Baina go auzotarrek, zer gure daben argi dago, argi itxi dabe, askotan azaldu dabe. Ekintzen proiektu bat aurkeztu dabe, etxe honetan. Eta hango auzo elkartean parte hartzen daben jendie balau, areto honetan jesarria. Eta zer eskatzen dabe? Kirol ekipamentuak eskatu dabe binda berriro, eta auzotarrentzako egoitza egokitzea eskatu dabe. Hau da, eskola zaharrak atontzea. Eta ze proposatzen dugu gobernuak aurrekontuetan? 600.000 euro parke bat egiteko. Postala, parke bat egiteko. Galdetu dugunean ia proiektorik badagoen, ganera esan jako, honino ez dauela amaitute. Osea, proiektua amaitu barik dago, eta badakigu 600.000 euroko kostu eukingo dauela. Proiektu barik, badakigu. 1 milioi peseta konprometituta dekoguz aurrekontuetan, jakin barik zertan gastatuko dugu. Edo estantzien badau proiektua eta ez jako emon gure izan. Hori izan daiteke beste kontue, baina proiektu eskatu egin dugu eta esan jako ez dagoela. Eta auzo elkartien badekie honen barri, badakize euren eskakizun guztitzek labur bilduko direla parke bat izango dana ikusiko dabina. Ez dut uste, proiekturik ez dut, guk ez badugu ikusti, imaginatu dut Eurepe ez dagoela ikusi. Eta bulego teknikoan galdetu dugunien, Eurepe euki dago informazioa emango eskuen, imaginetan dut, parkea espaloiak eta barrak aipatu diuzko ez. Kirol ekipamenturik ez da behar hartu. Eta eskola txupuntzia bestauzko aipatu. Eta ez dirudi egongo danik zenik, hartu dut gaur proiektuaren izenburue, hiriparke berria egiteko urbanizazio eta paisajismo proiektua. Azkenengo gasun batzordien entzun gendun eraikinek behartuko zirela kontuten proiektu horretan, baina ez gara fidatzen, eta jarraipena egingo dutzago proiektuari. Proiektu horren alde bat, gauz hor, inbertsioa behar dire eta ekipamentu behar dire, ados. Baina auzotarretaz batera, konpromiso hartzen dugukuk, proiektu horren martxan zelandoan, ikusten ibiltzeko. Eta zer gehiago dago? Fernando Abaunza konpontzeko 200.000 euro, ados, kale horrek behar. Gradak malosteko saskibaloi partidotarako, 60.000 euro. Ondo bai, seguramente berrezkoak izango diratu darik ez dugu ipintzen horretan. Baina bai, gureko gunke ikusi kirol instalazioetarako gastu guztiak partida baten. Kirol patronatuak badeko bere partida, eta partida horretan kirol instalazioetarako inbertsioak agertzea. Eta ez hor beste aurrekontu orokorrean. Ez hori, eta ez talde bati emoten jako diru laguntza. Kirol taldeentzako diru laguntza bebai, sartunde kirol patronatuko aurrekontuen. Eta maitzeko gargantua. Gargantua bat erosiko dugu udalak, 80.000 euroko gastu egin da, 14 milioi peseta. Honek titularrerako balizio dozku, gargantuak irensten deu Gernikako aurrekontua. Gargantuak irensten deuz umientzako jolas parkiek. Gargantua se traga, luke letxez guretzako, ez da momentue, bizi dugun egoera ekonomikoa ikusitxe, ez da momentue, 80.000 euro gargantua baten gastatzeko. Jakin ja dauzela obra batzuk inbarik, inbertsio batzuk inbarik, jakin ja dauela proiektuak jendea kontratatzeko, eta horrek hornitu aldire ez diru gehiagogaz, denbora gehiago edo jende gehiago kontratatzeko, jakin da turismo bulegoko propagandaren publizitaterako gastuaren laukoitza dela gargantua baten presioa, ezin dugu.
Eta gero, esan du Iñakik, 1.500.000 euroko margen de maniobra dekogula. Baina lehenengo kapituluan, egondan igoera, ez da oin martxan dauen balorazio prozesuaren ondorioz aterako diren dirusariak ordaintzeko. Honeko esan gure dugu, aurton ez direla ordainduko. Honeko esan gure dugu, sindikatuekaz eta langileekaz adostu bako erabaki bat hartun dauela gobernuak, eta 2016 arte ez dauela ordainduko. Nik ez da langileko hori dekizen, ez da. Baina gure zen luego, gureko dunke, alik eta harinen eta albada prozesuak hasten diren, baino harinago, argi esatie langileri eta sindikatueri, noiztik hasiko diren ordaintzen. Eta gu proposamenak egin duguz. Eta proposamenak egin duguz, benetan esaten dutzuet, gauza potoloetan. Ze abuztuko 11, abuztuaren 11 aurrekontuak hartun da, imposible zen jaku, partidaz partida joan. Atentzioa deitu dozkun partidetara joan gara, organos de gobiernokoa 12.000 euro, atentzioa deitzen daulako, baina beste partidetan zer dauen, ez dakigu. Baina inbertzioetan bai, inbertzioetan gargantuari ezetz esaten dutzagu, eta gargantuak balio dauzen 80.000 euroekaz, 15.000 euro. Urrengo urteko aurrekontuek benetan parte hartzaileak eta herritarren parte hartzarekin egingo direla bermatzeko, 15.000 euro beraz parte hartze partidarako, eta umen jolaslekua konpontzeko gainontzekoa. Konpondu eta aldala ez da. Oin arte, 11.000 euro egon da partida horretan, urtietan zehar egon da 11.000 euro. Aurtengo aurrekontuen ez dau, 0. Unien jolaslekua konpontzeko, 0. Eta guk 75.000 eskatzen dugu. Horten gargantuaren gaztutik endute, eta aurrengo urtietan jarraitzea, danak behar den moduen, eta esazin bat gertatu horretik egon arte. Santa Luziako partidatik, 0.000 horretatik 280 doaz. Horton proiektu bako urbanizazio hori eiteko. Guretzako 80.000 proiektu horretatik hartu, eta eskolak atontzeko erabili. Hango eskolak atontzeko erabili. Komunek eta jarri zangostitzek estaltzeko. Eta beste 200.000 parke eiteko barik, egon auzotarrekaz, eta galdetu barriro, segure laben, eta horren arabera egin behar den instalazioak kirola eiteko, eta unie jolazteko. Eta aurrekontu aldatu barik, 900.000 euro horrek dauzenak espaloiak eta kalie konpontzeko, horregaz, Basileguko plazan konponketa gazi, eta bide horrean usatzen jarraitu. Eta hori da, abuztu bero honetan, benetan, gehiagorako ez tozku emon. Bai batzordiek, bai erakunde autonomoko batzordiek, eta bai jaizik eta bestelakoan, ezin izan dugu. Baina, desde luego, tramitea pasatuko duzuen, dudagarik, tramitea urtero pasatzen da maioria daukona, baina prozesurik ez da. Señor Guilla. Bueno, lo que más veces has repetido ha sido lo del proceso participativo. Y sé que en la Junta de Cultureche el otro día también lo sacasteis. He leído el acta de Cultureche y un miembro de la Junta de la Casa de Cultura que lleva ya muchos años, que no es ninguno de nosotros, voy a leer lo que os dijo. Esaten dio, partaidetzaren gaiari lotuta, aurreko 8 urteetan partaidetza hori martxan jartzeko aukera izanik, gobernatzen egon direlako, ez dutela horrelakorik inolaz burutu esaten dio. Are gehiago, kultura batzordea ere ez zela denbora luzean batzartzen gogoratzen du. Kasu batzuetan, bileren arteko tarteak 8 hilabetekoak zirelarik. Hori dela eta informazioaren bila udaletxera etorri behar izaten zirela esaten du. Zena gargantua
Eta, bueno, zeik zuen parte hartzeko zesoraz. Bueno, doin alegazioa direla eta esan zu ez dugu daimon erantzun, pero sí esango zu. Hay 4 alegaciones al presupuesto por vuestra parte. La primera, contratación de una empresa externa que ponga en marcha un proceso de elaboración del presupuesto del próximo año con criterios participativos, 15.000 euros. Segunda, adecuación de la Escuela de Santa Lucía para su utilización. Sabemos 4. Tercera, una partida de 60.000 euros para cubrir las zonas de juegos infantiles. Y cuarta, quitar la partida destinada a la adquisición de un gargantúa para financiar las propuestas anteriores o parte de ellas. Bueno, pues te diré por qué no hemos aceptado esas alegaciones. Primero... Ahora me dices, en la comisión no. Si quieres no te digo. No. Bueno, pues no vemos la necesidad de contratar a una empresa externa que haga un proceso participativo para la elaboración de presupuestos. Nosotros esos procesos participativos los iniciamos hace 8 años ya. Desde hace 8 años llevamos, año a año, haciendo 6 reuniones en distintos puntos del pueblo con los vecinos. ¿Para qué? Bueno, ¿en qué sitios? Pues Lumo, Lurgorri, Loreteguieta, Rentería. ¿Para qué? Para recibir las propuestas de los vecinos. Y si alguno incluso no ha querido y no ha podido asistir, dejamos un buzón de sugerencias durante unos días para que pueda participar. Y además están los canales habituales del Ayuntamiento. Y ya para plasmar las propuestas del programa en un presupuesto ya tenemos aquí gente cualificada en el propio Ayuntamiento que lo puede hacer. En cuanto a la Escuela de Santa Lucía, su uso corresponde al Departamento de Educación. Pero en cualquier caso, cuando se ejecute la obra de adecuación de ese entorno, los edificios también serán tenidos en cuenta. Y en cuanto a cubrir las zonas de juegos infantiles, pues no se especifica nada, porque hay, creo que son 9 las zonas de juegos infantiles que hay. 11. Yo recuerdo el 1 en San Juan Ibarra, 2 en Santa Lucía, 2 en Lorateguieta, en la tienda de Murúa. Bueno. Entonces, no sabemos si lo que proponéis es que se cubran todas las zonas, alguna. No sabemos si todas ellas se pueden urbanísticamente, si en cualquiera es aconsejable desde el punto de vista estético. Bueno, son cuestiones que habrá que valorar con calma y pues ya lo iremos viendo más adelante. No decimos que no se vaya a hacer, decimos que hay que valorar. Y el gargantúa, pues sí lo hemos puesto en el presupuesto, está presupuestado. Entendemos que es un bien de interés cultural. Es recuperar un elemento histórico de Guernica. Hace más de 100 años ya había en Guernica un gargantúa. Es un elemento atractivo para todos los niños, no solo de Guernica, sino será también de toda la comarca. Y creemos que resultará positivo también para el comercio y la hostelería. En las ciudades donde hay gargantúa, sin duda, es la atracción preferida por todos los niños. Y teniendo en cuenta los materiales con los que se hacen hoy en día, además es una compra para siempre. O sea que si lo vas dividiendo año a año el coste que va a tener, pues será irrisorio teniendo en cuenta el atractivo que tiene. Bueno, Iñaki, Primero, bozeramaile moduen egongo dugu, danok batera egongo duzue, nasti egongo duzue, edo egongo duzue. Importantea dori, Jose Mari? Bai, importantea. Bai, nik uste dut- Jakitxe importantea. Bai, Baina. bozeramailea neu naiz, baina gero bakoitzak aurrekontuen kasuan bulik egin dau, berak kontrolatzen dituelako oso ondo, eta aurreko legegintzaldian beragoten zan horretan, eta gero... Beragoten zan? Luego legegintzaldian? Bakarrik kritiketan, baten. Bitxu, gaur dire urte bi. Gutxi biren dauzela, gela baten barruin dauzela, kontaminete dauzela, horrek ez dira ez dut. Nahi duzu destripatzea Baina- zelan ibili garen aurreko legegintzaldian aurrekontuak eta kontuak atontzeko? Hortik hasi behar banaiz, hasiko naiz. Bai, dana dala, ez dut amaitzu esaten, gero bakoitzak dekon ardurie eta segun eta zein den gaia, bakoitzak hitz egingo dauela, lasaitasunez, ez pagara pasatzen zuk ezarritako bi interbentzio horietatik, ez da? Da, egin, erantzun eta barrio. Ez da holan?
orain hartu lan izan da, baina joku aldatu bada esan, Vale, ez dakit, hasiko naiz azkenengoko honetatik Iñaki, zonas infantiles dinosu 11 dauzela, eta ez dakizule zertarako, zenbatetarako eskatzen dugun, edo zer gure dugun. Hombre, hori bulego teknikoak edo baten batek izango da, nik esango dut 11 ez dodaz ezagutzen, baina nik umeekin joaten izenak ezagutzen dodaz, nahiko txarto dauz, konpontzeko moduan dauz, atontzeko, beste batzuk hornitzeko, ez dau joku nahikorik, adibidez San Cristobalen Parantzan joaten ginen bakoitzan hori zen erreibindikazioetako bat, ez dau adin guztietako umieri zuzendutako zera, eta gero esaten genuen estaltzearena, estaltzeak dakarrelako herri honetan, Euskal Herrian gure dut esan, hain eguraldi kaskarra dekogun eta hainbeste hori egiten dauenez, diru hori, kantua famatu horren diru hori, horretarako, danatarako espada, danak egiteko espada be, bintzat, hasi egiten. Gargantua benetan, ez dut ulertzen, ez dakit baten kapritzoa dan edo beharrezkoa dan, nik ez dut uste guke zera aurrekontu edekogu Nikolan gargantuak eta erostik uste dut probetxagarriagoa dela beste adibidez baina aipatu dugun horretan edo buliko oso ondo komentatu dauenan egitea. Erabiltzea. Egia da, guk aurreko 8 urtietan auzoko batzordeo bilera horiek edo ezakizeran esan egiten ginen, eta hori egia da parte hartzen modelo bat dela. Baina ez da nahikoa, han etortzen zen, eta ni horretan ia danatan egon naiz, etortzen ziren laukatu edo 5 edo 12, baina hortik aurrera parte hartze prozesua guk uste dugu beste badala, eta hori aurreko legegintzaldian, hori barruko eztabaida bat izan da, beste gauza askoren moduan edo antzean, bai? Orduan, bai, parte hartzea egiten da, baina parte hartzen minimo bat eta guk uste dugu ez nahikoa. Parte hartzea beste gauza bat da. Begiratu behar duz, gauza piloa esan dozuz, eta bueno, hasi zara kulturetzeko zera horretatik irakurtzen, eta jo duzu itumaz. Badakigu zerako arazoak izan dugu zen aurreko zeratan, informazioa jasotzeko bai barruan. Dana dela, burik oso ondo azaldu dauen moduan, eta arletek lehengo gunean, ogasun batzordean be, adierazi eban zergatik bozkatuko dugun ezezkoa. Eta hori da, ez gauzelako ados, ez formarekin, ez edukiekin ez da ere. Parte hartze, zer honetarako aurrekontu batzuk aurrera eroateko eta eztabaidatzeko eta denbora behar da, danotakigun moduan, eta ez da denborarik egon. Eta Maria eta Ana, aurreko dinotzuek, aurreko 4 urtietan zuek egon zarielako, ez beste zergatik. Garai honetan aurrekontuetaz berba egin behar zanean, zuek izaten zinen lehenengoak exigitzen denbora gehiago, iluna direzela, eta parte hartzea be aipatzen zenuten, eta ez dakigu orain honegaz, eta bulik uste galdetu dauela konforme zauzien egindako modu honekin. Santa Luziako 680.000 euro hoietan ez dakigu aboleo eginda dagoen zifra batan, ze proiektua badakit egiten zabizela, badakit monda dauela proiektuaren diseinua, baina oraindik ez dakigu zertarako dan. Eta bolik aipatu dau, han badago elkarte bat, auzokideen elkarte bat honetaz, eta euren beharra, bertan, terreno gainean behar dabena, ikusten dabena, eta uste proiektu txiki bat edo bentsatolako zozerbe horregaz betorri direzela. Eta horrekaz berbarik ez egitea egia zen harritu egiten gaitu. Hori bai dela parte hartzea bertara joan eta galdetzea bertan zer ikusten da ben. Baina, bueno, nik ez dakit, igual, baino konfiantza porba gehiago deko, zuek programan ipinitakoa eta gure programarekin bat etorri zena Santa Luziari dagokionez hor inguru bat egitea, gune zabal bat, hainbat gauza eukiko dauzenak, kirolguneak eta umientzako eta ozi eta bar, eta hori horretan gastatzea, desde luego, espero dugu. Nik uste dut honegaz amaitu dodala, badakite denboraz
denboraz luze gabizela, baina bai gure neuke informazioa dela eta bueltatzen nahi 680.000 diru horietara, 13.600.000 peseta direzenak, ez dugu aurkitu, esan dugunez, proiekturik, eta ez dakigun ondinora joan dan, eta alkateak berak aurreko zerean, Lumon egindako plenoan esan eban, gure funtzionamendua da, eta estiloa, gure funtzionamendua eta estiloa zein den ezagunak dira esaten du, akta irakurtzen dau. Ez dira eskutatu bari, mai gainean jarri informazio guztia, eta gardentasun osoarekin jokatu behar da. Hori hala da, eta gupe hori azpimarratzen dugu. Ez dakigu 680.000 eurozetan gastatuko diren. Nik bakarri gauze bat, esan zunien, hori kulturetxikoa irakurri dotenien, einotela itumaz. Nik ez dut itumaz. Nik einot, no repetís muchísimo eso de hay que crear procesos participativos. Y habéis tenido 8 años enteros para predicar con el ejemplo y no lo habéis hecho, eso es lo que quería decir. Bueno, gehiago esateko badako zuen? Bueno, ni horre tikimikizen sartzeko enaz egon, baina hor gauze batzuk entzun de gero guli. Jo, zago gauzek, Merkea, gardentasun falta, antzerkia, kontenidu bari, komisioa, hor diru beten mondala klub bateri, hor partida baten egon dela, nahi duzuena esango duzu, zeupa izan duzu nahi duzuena, eta egin duzu antzerki bet, bueno, de campeonato. Algo batean zuen edo? Hoi, momentu honetan esan. Ez. Kuntxe. Ez bakarrik. Ez que esan zu gukitzen duen antzerki. Bai, ez. Bakarrik esango dutzut, Jose Mari, esan dotena esateko, esan ez dotena ez esan, zestantzien emago dutzut, idatzitxe gure bazu, bale, dinot, bakarrik hor bakiko dutzut. Esan ez dotena esateko baduz. Ba, zeuk izan duzu hori. Zuk esan duzu, nahi duzuena esango duzu, zeuk nahi duzuena esan duzu. Eta antzerkiz egukitzen dugu, hori izan duzu. Ba, nik izan duzu, zupen duzu antzerkiz. Neure ikuspegitik egin duzu. Bueno, hori kluena esan zuen 2004 neura, hor esteize partidatzen dauzen. Hori da, Klub Gernika, B mailan dau, segunda B. Da hor, karo, jokatu berak gungo esan, elementoria batzuk, da menorkara joan ziren, da diru txartu ibilzien, eta zati bet, horrena bidaiana, bagezaken, bierrexen hau ingolako. Geuze, excepcional moduen. Nik goratzen az, da ez da izan beharra kungo banek edo ez. Zaben ezalei gu gardenak ezkarela, transparentik ezkarela, eskuteta itxen duzula geuzek, ez da izelan itxen duzela. Da hori esaten ibilzarenien, hori nio goratzen egonaz, igezko geuze bat. Neu jakin barik, alkatea hemen egon da, neu jakin barik, da beste asko jakin barik, etxen egon ziniena, erregalu bet, persona biri eitzeko, bateri 53.000 euro eta beste biri 40 paseo. Osea, hori bai bada gardentasuna. Da gure badazue ebazpainak arringot. Bale? Baina horretan geuzetan sartzen, zakauen, hemen, gu gauz deusek ondoitzeko, da gardentasunegaz eitzeko, da ez antzerkerik eitzeko. Antzerkize beran lekuen. Lehen bidemenak ez nik. Eta hemen jarritxe gauzen apes. Bueno, yo creo que el tema del presupuesto, voy a hacer un pequeño resumen. Yo creo que el responsable Iñaki ha explicado bien, tanto el tema de ingresos partida a partida, o digamos por áreas. Si no, el proceso sería muy largo. Y también el de gastos, y yo voy a decir 3 o 4 apartados para que quede un poco remarcados, ¿no? Bata da euskera arloa. Bueno, boengoan, eskatu da holan guztalako, aportazioa euskaltegi deitzen dana, da lehen baino aprobetan dizio 10.000 euro gehiago, udaletzen partetik. Eta
gero ekintzatarako bigarren kapituloan dauzenak lehengo moden itxi dire. Osea, que aportazioa igez baino 10.000 euro gizau dire. Igual datorren urtien 10.000 gitxeu izango da. Segun bihatzen zentzu dire. Y entonces la aportación del ayuntamiento al organismo autónomo Euskaltegi es de 289.444,7 euros. Algo más que el año pasado. Bueno, al Euskaltegi, he dicho mal, al Euskaltegi 10.000 más, que son 196.994, y el otro es para ekintzas, para actividades. Segundo, gizarte ekintza edo acción social mantenemos. Ahora son 4.000 y pico euros menos, que son los que hay que dar a la Mancomunidad de Servicios Sociales. A la Mancomunidad hay que darle 569.626, el año pasado eran 4.800 menos aproximadamente, más el año pasado. Luego a Cáritas, al Banco de Alimentos, Cruz Roja y otros conceptos, 116.500. Y ayudas a cooperación, oficina a la mujer, oficina de drogodependencias, remarcando ahí dentro de la acción social los temas así importantes. El cómputo global económico es de 861.362,03 euros. Cultura, como ya ha dicho antes el responsable, la aportación que el ayuntamiento hace a cultura es un 4,80% más que el año pasado, llegando a 1.491.719,18 euros. A deportes, Kirolak, Bebai y Goneitzenda, se sube un 6,40%. La aportación del ayuntamiento a ese organismo autónomo, y la cifra es de 1.513.742,09 euros. Y en ese capítulo 6 de inversiones, pues aparte de tener esta aportación a deportes de más de 1,5 millones de euros, que he dicho que eso va al patronato, aparte de eso, como que las estructuras en las condiciones posible, pues hay otra inversión en el campo de fútbol, césped, más depósitos de agua, más bombas de presión, 235.000 euros. Vestuarios de árbitros este año, 35.000. Eso hemos ido haciendo año a año. Hace 2 años se hizo el vestuario del Guernica Sporting. El año pasado se hizo el vestuario del rugby. Y este año se ha completado haciendo el vestuario de los árbitros. Y luego la ampliación que se ha mencionado de las gradas móviles para Maloste, para el baloncesto, 65.000 euros. Y las inversiones en deportes, este ejercicio, 2015, son aproximadamente 335.000 euros, más esa aportación de más de 1,5 millones que se da al Patronato de Deportes. Luego, siguiendo con ese capítulo de inversiones, continuamos con esa política de hacer un pueblo más accesible, más amable, y entonces hay una partida de 220.000 euros para ir completando el anillo en torno al mercado municipal, que es la calle Fernando Baunza y la calle Domingo Bernaola. Se harán, como se ha hecho el resto, a la misma altura, las aceras y el pavimento. Y eso, 220.000 euros. En Santa Lucía, ese parque que se dice que no sé qué. Bueno, pues si conocéis Santa Lucía, que conocemos todos, está ahí la ermita, hay un caserío pegado a la ermita y tenemos las escuelas. Delante de la ermita hay una superficie grande y donde estaba el antiguo campo de fútbol hay otra gran superficie donde hay, pues no sé, pues 2,5 metros de altura en algunos sitios, de tierras y de escombros y cosas de este tipo. Y aparte tenemos el Roboledal, el de siempre, donde está, donde se hacen las pruebas de Idiprovac. La superficie es próxima a los 15.000 metros cuadrados, 14.700. Es una zona nueva, pero con necesidades que hay que ir haciendo y completando poco a poco. Entonces, ese número de 600.000, no, 680.000, que se ha puesto,
es que con el arquitecto que va a redactar el proyecto sabe cuántos metros cuadrados tiene y ellos saben los costos por metro cuadrado aproximadamente cuáles son. Y a últimos de septiembre estará aquí el proyecto y con ese proyecto iremos a Santa Lucía y estáis invitados todos porque le llevaremos al arquitecto para que explique el proyecto a todos los vecinos que quieran asistir y conocer lo que va a ser. Pero aparte de eso, como todo a la vez no se puede, dana batera isile gureta be. Lau urteko gauzek lau urtien lehentasune gauze batzuri emonda, beste batzuk igual beste gauze batzuri emongo zen. Baina lehenengo dau, eskola dauz hezkuntzan eskuen, hezkuntzan eskatuko jako, udaletxen eskuen izti helen eskolak izan ziren Santa Luziakoa, da egokitzuko dugu, eta bebai, eza bakarrik, han erbitzen alboan dauen baserriz bebai, baina seguramente urte bete baino harinau. Da es, no sabemos lo que vais a hacer, esto es como un circo, esto es un teatro, las cosas son mucho más serias que esas y caminamos con los pies y usamos la cabeza. Bueno, pues eso, que con los 680.000 euros, que no van a estar mal gastados, sino van a estar bien invertidos, porque va a ser calidad para todos los residentes de aquella zona. Y que tenemos claro que esas escuelas, educación nos tiene que dejar a nosotros, al Ayuntamiento de Gernika, no a nosotros personalmente, y el otro edificio ya es del Ayuntamiento, el caserío pegado a esto, y que esas dos se van a rehabilitar las dos. Bueno, luego en las escuelas sabéis que Allende y Barrutia, por convenio, pues eso los ayuntamientos tienen que hacer el mantenimiento, la iluminación, los gastos de luz, de calefacción, demás, y algunas obras. Y entonces este año, el año pasado fue algo más, pero con las necesidades que había, 185.000 euros, que las obras están ya hechas, porque antes de empezar el curso escolar procuramos hacer en periodo vacacional. Luego, no eso de 900.000 que se decía por ahí, en pavimentaciones, aceras, farolas, mantenimiento de edificios, otros 305.000 euros, ¿no? Y el Gargantúa. Y el Gargantúa, pues ya se ha dicho por qué. Pues el Gargantúa, hemos puesto 82.000 euros, va a ser de fibrocarbono, es un material de larga duración, habrá que cuidarlo bien, estando nosotros aquí o quien esté durante años, es una cosa. Y si veis en el mercado municipal, cuando se hizo el cierre, aquellas fotografías que hay impresas allí, que muchas veces no se ven con claridad, una de ellas es el ayuntamiento de antes de la guerra, que estaba aquí, y al lado está el Gargantúa. En el año 1908 ya había Gargantúa en Gernika, no es una ocurrencia, es una recuperación de la historia, lo mismo que se recuperó el edificio Astra, que está ahí, y el búnker, pues también el Gargantúa hemos considerado conveniente, y aparte de recuperar la historia de Gernika, creemos que es una forma de atraer a los vecinos de Busturialde, de Urdaibai y de otras zonas con sus niños a Gernika, porque Gernika tiene un comercio de un peso importante y tiene una hostelería también. Y puede hacer las dos cosas, recuperar historia y encima atraer a gente. Bueno, y para terminar, decir que esto es como dato, que el alumbrado público, que parece que está ahí puesto, pues son 337.000 euros, que es el 1,94% del presupuesto, o sea que de cada 100 euros que se gastan aquí, casi 2 son para pagar el alumbrado público. Y digo eso porque hay de vez en cuando pues, algunos jovencitos que nos rompen bastantes farolas y esas hay que recuperar y eso cuesta. Y luego yo hago hincapié bastante en la limpieza viaria, en la recogida de residuos. El año pasado nos dieron, en junio del año pasado, la escoba de oro de limpieza, por una serie de actuaciones que se había hecho durante muchos años en Gernika. No solamente la legislatura anterior, sino el proceso llevado. Y esa limpieza diaria, recogida de residuos, recogida de cartón, si veis en el presupuesto, es más de 2.743.000 euros, lo que es el 15,83% del presupuesto, lo que quiere decir que cada 100 euros que hay en caja, casi 16 gastamos en limpieza. Y yo diría a la gente
no sé, me atrevo a decir que, mira, cuando estuvo aquí el mes de mayo el expresidente de Uruguay, José Mújica, con su señora, dimos luego una vuelta por el mercado y fuimos a tomar algo. Y la señora dijo, ¿qué pueblo más limpio tienen ustedes? Y luego más adelante a otro compañero le dijo, la expresión uruguaya será, dice, ¿qué? Tiene ustedes un pueblo muy cuco, o sea, muy limpio. Pues lo que tenemos que va a ser bueno para todos, y pues si se gasta un dinero, porque es necesario gastar ese dinero, pues que hagamos todos ese esfuerzo de procurar decir a los niños, que muchísima gente lo hace, pero los niños son niños en todas partes, a veces nos comportamos peor algunos mayores, que tenemos que hacer un esfuerzo por mantener limpio este pueblo, porque gastamos dinero de todos. Da nik momentuz beste barik, hemen amaitzen. José María. Yo creo que no debemos terminar el pleno sin que hagas una aclaración de la acusación que has lanzado antes. Esan duzu hemen, aurreko legegintzaldian, egon zala intentzioa ez dakit zer, opariak egiteko bi pertsonari, eta esan duzu 55.000 euro, eta ez dakit zenbat diru. Eskertuko nizuke argituko bazendu zer ziren opariak, zer motatako opariak, txeke bat edo zer zen. Zu dakizu ondo, Begoña. Zu dakizu ondo, esplikeude, ondo espazu espliketan nik esan duzu. Ez, opariaren esan duzunez, hori ez da opari bat, nire ustez. Eskertuko nizuke, claro, akusazio larri bat, esatea, taldeko baren batek, oparia egiteko intentzioekin dauela, 55.000 eta 45.000 eurotakoak. Esango duzu ze opari mota dan? Bueno, vamos a ver. No sé si debería contestar, pero es que cuando digo, no digo por decir. Y no iba a contestar o no iba a decir el por qué, pero dice... Pues yo te pido, por favor, que lo digas. Pues sí, ella lo sabe porque ella era de personal, ¿no? Ya, pero quiero que lo sepan todos. Bueno, vamos a ver. Hay un convenio con los trabajadores del ayuntamiento que se llama Udalitz, ¿no? Hay funcionarios y hay trabajadores laborales. Los trabajadores laborales, cuando llegan a una edad determinada, 61 años, pueden pedir un contrato de relevo. ¿Sí? Y contrato de relevo quiere decir que trabajan el 25% y el 75% del trabajo de ese hombre o de esa mujer, de ese empleado, sea del tipo que sea, lo cubre otra persona más que contratas. Y ese trabajando el 25%, o esa persona, hombre o mujer, trabajando el 25%, cobra el 100% de su sueldo hasta los 65 años, que se jubila y no pierde ningún derecho. Bueno, pues hubo, yo no sé si por mala interpretación o por qué, que como se llamaba la corbata, le llamaban. Nada, como esta persona ha dejado con 61 años, no sé, algo así, tendría que mirar ahora, exactamente, no tengo aquí el documento, pues le vamos a indemnizar por haber dejado, aparte de que cobraba el 100% de su, trabajando el 25%, le vamos a indemnizar con tantos meses de sueldo, 40 y tantos mil euros, porque le correspondía por su nómina. Y había otra persona en una situación similar, que la cantidad pues podía ser rondando los 38 o 40 mil. Eso es lo que he dicho yo. Y que algunas cosas, muchos decimos gratuitamente, pero que hay que aclarar entonces todas. Y está firmado el decreto y se bloqueó. Y entonces yo era mala persona porque bloqueé ese decreto. Y tú sabes bien. Eso es todo. Eso es todo. Sí, eta hola da, esan duzu moduan da. Baina horri oparia deitzea, desan barik ze opari dan, holan botatea, nik uste nahiko larria dela zure aldetik. Eta egia da, ze ni be, zure moduen horren kontra egon nintzen. Baina oraintxe esan duzu, no sé si hubo mala interpretación o qué, eta guk uste dugu mala interpretación egon zala, ze aurreko urtietan hori ordaindu egiten zen. Udaletxe honetan hori, guk ez, baina udaletxe honetan hori ordaindu eginda. Eta horri jarraitute, aurreko zinegotzi batek proposamen egin eban, eta zu gelditu egin zen duen, zuk ondo zan duzun moduan. Baina hori ez da opari bat. Mesedez.
bueno, ni hemen lezinoak emoteko nahi inori, da respeto emoteko ez inori, ze bakotxak berrena deku. Ni bakarrik izan dut egize. Una persona con 61 años que pide contrato de relevo, cuando se va a jubilar, está cobrando el 100% y no pierde ningún derecho. Y le corresponde lo que le corresponde, X. Ojalá le corresponda mucho. Pero se le quiso dar, yo he dicho pari, igual la expresión no es la correcta, premio, no sé cómo se interpreta eso, de 40 y tantos mil euros. Y yo paré y dije, no estoy de acuerdo con eso. Que se había hecho antes, como dice Begoña, cierto, que de una manera hay que decirlo uno y lo otro también. Pero estando yo, no se había hecho, porque no tocó ninguna cosa de esas. Pero previamente, yo no sé hace cuántos años, sí se había hecho con más de una persona. Tanto lo uno como lo otro. Bueno, beste barik eta buli, guk arrentasunera ezitzen duz gauzek, benetan, ezer eskute barik, Da, hemen egongo naz, ni naz egongo, ni hemen hau lezinoak emoteko inori be, baina beste batzu nire emoteko bez, horren gaizen ganien. Vale? Bueno, beste barik. Boskatuen bida, lehenengo. Aurrekontua onartzeko proposamenaren aldekoak, Besteko baten dugu gure. kontrakoak, Bueno, Jon, amaitxute dago? Vale, amaitxute dago. Vale,